Con todos vosotros, el señor Angus MacInnes. Yes. Participó en el episodio 4 como jefe oro, ¿no? Jefe rojo, no, jefe oro, ¿verdad? Vale. Y bueno, ahora nos contará un poquito todas sus experiencias. Y tenemos aquí a otros dos compis, Sandeep Mohan y David Santana, el Stone Trooper más canario. Adelante. No, bueno, pero sí, sí, se quedan, vale. Pensaba que no se iban a quedar. Muy bien. Bueno, no sé si sabéis quiénes son, pero son los dos Stone Troopers más valientes de toda la Primera Orden. Y también los más listos. Vamos a empezar con Angus. First you. How did you get the role of Chief Gold Leader? Le estoy preguntando cómo consiguió el papel de jefe oro, ¿vale? Para el episodio 4. It was either a lot of luck or mostly talent. Dice que tuvo algo de suerte y mucho talento para conseguirlo. So that's all. I mean, you get a phone call from Lucas. I went to I just like a long time ago in a galaxy far away. I was just a very young actor, and it was every American actor in London went up to see the casting people, and then we met George Lucas, and George interviewed everybody, and nobody knew who he was because he was this little tiny, skinny, bearded, weird kid, and we just went, well, you know, what's this? And then we got this job. It was like you got a phone call in a day or two, and it was, yeah, they want you to do this. And then I was cast as Red Leader. Mm-hmm. And then on the day we were shooting, he said, "Are you Red Leader?" And I said, "Yes, George, I'm Red Leader." And he said, "Now you're Gold Leader." Okay. I said, "Okay, that's fine." Bueno, básicamente lo que dice es que cuando llamaron para hacer el casting de toda la gente que supiera hablar inglés o que fuera angloparlante para hacer una película, bueno, pues fueron todos a hacer un casting, conoció a George Lucas y después de las entrevistas le llamaron por teléfono, le dijeron que tenía el papel y como dato curioso a él le asignaron ser el jefe rojo. Y el día del rodaje George Lucas se acercó y le dijo, ¿tú vas a ser el jefe rojo? Y le dijo, sí. Pues le dijo, y George Lucas le dijo, no, tú vas a ser el jefe oro. Ok, great. Sandeep, well, how did you get the role from Stone Trooper? Le estoy preguntando a Sandeep lo mismo, ¿cómo consiguió ser un Stone Trooper de la Primera Orden? It's interesting because we found out obviously that they were making the film, and our agent we found out obviously was casting for the film. So I went to see her and I said, look, this is something, I'm a diehard fan. I love Star Wars. I was brought up in the 70s watching the initial film, and I've got to be in this. So she said, look, you know, I can put you forward for the audition, and obviously the rest is down to you. So that's really how the whole thing started. So I think you offered to work for free, right? I actually said to her, I said, please, I need to get into this movie. I'll do it for free. Just get me in. And she said, look, I'd love to do that, but obviously you've got to go through with everyone else. I'll get you to the audition, and then you have to do what you've got to do. So, but yeah, I was this one. I said I'd do for free, no problem. But lastly, you get paid. Right? We got paid. Okay, got it. So, bueno, entonces, básicamente que también su agente le llamó, le dijo, mira, hay un tema de una película nueva, es Star Wars, entonces él dijo, bueno, yo quiero estar en esa película, y su agente le dijo, bueno, pues yo hago todo lo posible porque te hagan un casting, pero luego ya es cosa tuya. Y él incluso se ofreció a trabajar gratis solo por estar en Star Wars y poder participar en la saga, porque es un fan de la trilogía y de la saga en general. David, a ti no te traduzco, ¿eh? No. Bueno, ya veremos. Bueno, Ya veremos. Canario, castellano, valenciano, valenciano, Sí, canario, castellano, no te vale. preocupes, Venga, pues nada, tú mismo, ¿cómo conseguiste el papel? Sí, ¿de cuánto tiempo disponemos? Porque la historia es... Sí, a David, si de repente me veis que hago así, es porque le estoy diciendo que pare un poco para que nos deje a los demás hablar. Bueno, lo mío, lo voy a resumir. Lo mío ocurrió de la forma más extraña posible. O sea, lo verán ahora.
Yo me mudé a Londres desde Gran Canaria en el 2013 para estudiar arte dramático y fan del cine de toda la vida, de la Guerra de Galaxias, pues, obviamente. Y trabajaba en una tienda de música, HMV, en la cual me encontré a una chica un día, pues literalmente, y perdonen por la expresión, a 4 patas, buscando un disco de Celine Dion. Me acerco, obviamente la veo en esa situación y digo, buenas, ¿necesitas algo? Y me empieza a hablar en inglés, yo por su acento digo, tú eres española. Y ahí dice, claro, soy española y tal, empieza a hablar conmigo, empezamos a hablar en español y por mi acento, no puedo negarlo, oye, pero tú eres, aparte, tú eres español, tú eres de Gran Canaria, ¿no? Por el acento y tal. No, ella era de Tenerife. O sea, nos diferenciamos incluso por el acento. Hay algo que alguien, o sea, nosotros sabemos que alguien es de Tenerife y el otro es de Gran Canaria, ¿no? Pues ella lo cogió al momento. Le expliqué, hicimos buenas migas, le expliqué por qué quería estar yo, porque estaba yo en Londres, y me dijo, qué casualidad, para que ustedes vean. El otro día, ella, ¿no? Hablando, me paró por la calle una chica y me dijo, oye, me gusta tu look. ¿Te gustaría trabajar en superproducciones? Como extra, como doble, como stand-in y tal. Y la chica le dijo, oye, pues sí, dame, ¿qué tengo que hacer? Entonces la chica sacó de la tarjeta, sacó una tarjeta con sus datos y esa tarjeta, milagrosamente, llegó a mis manos. Oye, entrega el currículum que esta gente está buscando, pues, yo qué sé, actores o lo que sea para películas. Digo, oye, pues mira, me encanta, voy para allá. Yo no sabía nada de la Guerra de Galaxias, ni nada por el estilo de que se iba a empezar a rodar allí, ¿no? Entré en el currículum, esta empresa me llamó para trabajar en la película Everest como montañero y al mes empiezo a recibir muchos mails que me preguntaban acerca de habilidad con armas, manejando armas de fuego, artes marciales, espadas. Digo, qué cosa más rara. A todo decía yo que sí. Después claro, o sea, no, faltaría más, ¿no? Bueno, artes marciales he practicado, espadas, como fan de la Guerra de Galaxias, ¿quién no tiene un sable láser? Una de mis películas favoritas de la historia es Conan, siempre he tenido un palo en la mano haciendo el idiota. Digo, espadas, por supuesto, también. Y armas de fuego, pues durante mucho tiempo he practicado airsoft, ¿no? Con amigos y tal. Digo, mira, armas de fuego no, pero oye, uno sabe cómo agarrar ahí y tal. Digo, venga, pues a todo que sí. Me ofrecen 40 días... Sorry, está durmiendo. Nada, nos ofrecieron 40 días en una película, todo dije que sí, hasta que al final dije, esto es la Guerra de las Galaxias, no me lo puedo creer. Todo acabó con la historia de mi madre llorando en Gran Canaria, Dios mío, no me lo puedo creer, y yo tampoco. Ya está, así llega la Guerra de las Galaxias. Finally. Bueno, pues ya está, ya hemos cubierto el tiempo que teníamos. Time's up. How many days were you shooting the movie? ¿Cuánto tiempo estuvo en el rodaje de la película? Your scenes are short, so I think 2 days. 2 days. 2 días. Maybe estuvo. 3. Ajá. I got paid for 5 because because of a costume fitting and what have you. So it was great. I mean, they paid full money for costume fitting, and I thought that was just wonderful. So yeah, I mean, it wasn't long. It was just the nice thing about it was that because long ago in another galaxy there were most of the actors I knew most of them. I'd either worked with them or I'd met them. So we sort of knew each other, and it was a nice little community because, you know, so it was but 5 days, it was like, that was a pretty good gig. It was all right. I mean, it would have been nice to be on it for 5 months, but, you know, but that wasn't going to happen. I mean, everybody wanted to go to Morocco and do all of that, but most of us couldn't. I mean, it was just the core cast that did that, so. When you were on the cockpit of the White Wing, did you know how was the White Wing from the outside? No, didn't tell us anything. We just had this sort of thing we sat in, and it was pretty basic. It was really, really basic, very simple. So just scream and shout and... Nothing worked. There's no showers. There was no kitchen. Okay. It was very small. It was just a few bits of plastic. There was nothing detailed about it. It was just this, because you didn't see any of that. Okay. Bueno, le he preguntado a ver cuánto tiempo estuvo en el rodaje, o sea, rodando él escenas, dijo que entre 2 y 3 días, aún así le pagaron por 5, con lo cual está muy bien, por vestirse de piloto y hacer 4 escenas. Le he preguntado a ver cuando se montó en la cabina de los Sea-Wing, a ver si alguien les había contado cómo eran los Sea-Wing por fuera, nadie les dijo nada.
Y bueno, dice que el diseño de Lee Win por dentro era muy básico, o sea, no se preocupaba mucho del detalle de la nave, ¿no? Realmente tampoco se ve mucho en la película como para... I remember thinking, though, that the uniform that they gave us was hideously uncomfortable because they had, like, across the chest, they had these aluminum rods stuck to them, and they wouldn't move. So every time you moved, they sort of dug into you. And I thought, this is really weird. Why would you have a spacesuit like this? Dice que el propio traje de piloto rebelde, que era incomodísimo de llevar, porque tenía partes rígidas y prácticamente no se podía mover. Okay, so Sandeep, speaking about costumes and armors and everything like that, how it is to wear one Stormtrooper armor? ¿Cómo es llevar una armadura de Stormtrooper, a real one? I think it's obviously you're just when you first find out you've been picked for the film, you're stoked. You're thinking, fantastic, let's do this. And obviously, when you go for the costume fitting, it still felt okay. You know, it feels tight. It's not it's a hard plastic. It's for the show. Yeah, it looks very, very good on the screen. But obviously, there were days we were wearing it for 14 hours a day. And we are moving. It's documented. It's quite uncomfortable to wear, particularly for 14 hours. And we started filming in summer, so Jakku Village. That's where the filming started. It was sort of 5 night shoots in this uniform in summer. So it wasn't easy. I've got to tell you that. And particularly with the helmet. You put the helmet on for 10-15 seconds, it steams up inside, so you can't see clearly. But the good thing we found, the 10, 12 guys who were in the film, we were in the film about 5-6 months throughout the whole film. We helped each other through a lot of difficult times, let's put it this way. But I think that's where the relationships formed, very, very strong relationships. But it wasn't, it looks good on screen, but I think it's been documented, it's not the most comfortable. Okay, I'll try to translate everything. Vale, bueno, le he preguntado cómo es llevar la armadura, dice que, bueno, que es plástico, que es incomodísimo, que no está pensado para que quede bien en la película, que evidentemente eso no es algo fácil de llevar. Estuvieron rodando during 5-6 months, entre 5 y 6 meses, o sea, entre 5 y 6 meses se tenían que poner la armadura todos los días y rodaban alrededor de 14 horas al día. Entonces estaban 14 horas al día con la armadura puesta. No sé si hay aquí alguien de la 501. ¿Nadie? Nadie, no veo a nadie. Bueno, yo les he visto, supongo que les habréis visto vosotros también, y eso es complicadísimo e incomodísimo de llevar. Dice que a los 15 segundos de tener ya el casco puesto ya se empezaba a empañar. Y que entonces muchas de las amistades que han hecho entre ellos, sobre todo entre un grupo especial, que ahora nos contará David ese grupo quiénes son, lo han hecho porque se ayudaban entre ellos para poder llevar mejor esos días de rodaje. David, yo creo que había como clases de Stormtroopers, aparte de comandantes y tal, había algo ahí especial, ¿no? Sí, cuando se nos hace el casting, llamado bootcamp, un entrenamiento militar de 3 días, lo importante era saber quién podía hacer el trabajo con la armadura y aguantar durante todo ese tiempo, ¿no? Concretamente desde el 29 de abril hasta el 7 de noviembre. Ese fue el plazo, ¿no?, de rodaje que tuvimos en Pinewood. Y ver cómo trabajábamos entre nosotros. De 125 aproximadamente futuros Stormtroopers se eligieron a 75, los cuales se dividieron en 3 grupos: Grupo A, Grupo B, Grupo C. El Grupo A, al cual afortunadamente pertenecemos, llamados los Core Stormtroopers, son los Stormtroopers núcleo, ¿vale? Los Stormtroopers que estaban en el plató todos los días de rodaje, por si acaso. Ahí teníamos, digamos que ellos lo hicieron, o sea, la gente encargada de elegirnos, nos eligieron teniendo en cuenta esa camaradería, lo bien que nos entendíamos, chorradas como caminar con la armadura, subir y bajar escaleras con el casco puesto. El mejor que lo hacía, ganaba un punto. El que conseguía poner la rodilla en el suelo para disparar, otro punto. El que conseguía, dar órdenes a las tropas con la voz y tal, así como muy... También, este chico puede ser el líder de escuadrón. Pues bueno, gracias a eso llegamos al Core Trooper y hasta aquí, hasta Cificó. Porque si no hubiésemos sido Core Trooper, a lo mejor pues nadie nos conocería, ni nadie sabría, pues somos el Stormtrooper que está pues allá a la derecha, detrás de... ¿no? Bueno. I'll just add one bit. It's obviously security. We've done lots of films over the years, but this security on this film was something I've never seen before. They watched all our outfits. They made sure nothing disappeared.
If you took the helmets had chips in them, so they knew where the helmets were every part of the day. I've never seen anything like it. They didn't want anything to disappear. Obviously, it's a big film, so everything was under wraps. Its secrecy is key. But I've never known security in any film like there was in this one. It was unbelievable. So. Dice bueno, lo de David no lo traduzco. Sandeep añade que la seguridad en el rodaje es extrema, a tal punto que se aseguraban constantemente de que a ningún trooper le faltara ninguna pieza, por si acaso se había perdido, e incluso los cascos llevaban un chip localizador para que ningún casco se perdiera. Entonces sabían en cada momento dónde estaban todos los cascos de cada uno de los actores o de los troopers. You get your mobile phone on set, yeah? Sure. Again, this is one of the few films where they take anything related to social media, so phones, even watches with, you've got internet access, nothing was allowed on set. It was taken at the beginning of the day, so the day could start at 5 in the morning, and you could finish at 8, 9, 10 in the evening. So then you could, get your phones, check what messages you have, make sure your family still loves you, and all the rest of it, So it's a long day, but obviously security conscious, so yeah. Que yo le he preguntado, añadido a la seguridad, le he preguntado por los teléfonos móviles, a ver qué pasaba con ellos, y dice que empezaron a rodar a las 5 de la mañana y hasta las 8 o 10 de la noche, que no paraban de rodar. Lo que hacían era les confiscaban absolutamente cualquier dispositivo que tuviera conexión a internet o que tuviera cámara o que tuviera cualquier tipo de forma de capturar algo de lo que pasaba dentro. Entonces, que afortunadamente luego sí a las 10 de la noche podía revisar si su familia le seguía queriendo, si tenía algún mensaje urgente o cualquier otra cosa. You were on the shooting, you made one film about spaceships and everything, but you didn't know the whole story. Then you go to the cinema, you see the movie. What did you think when? We went with the first showing was with the cast and the crew, and of course nobody had seen anything put together. So I remember when the first title roll started, and there was just this. It was really odd, because these were like serious professionals. They'd been around they'd been making movies for years, and although I hadn't been, but they had. But there was like this. It was like either a sigh. It was like everybody just went, and it just started, and the place just went dead quiet. And I remember thinking at the time, this is really weird. I mean, it was really stunning because it was like spaceships and all that, and so. I think the whole crew was as surprised as the public was when the picture was put together and they saw it for the first time. They may not have been quite as astonished as the public was, because they're film people, but they were pretty impressed, and that's really going some. If you can impress a crew, you're doing really well, because they, crews see everything. I mean, they see everything. So. Okay. Le he preguntado, a ver, que claro, él rodó sus escenas, seguramente no sabía muy bien de qué iba todo ese rollo de vestirse de naranja y ponerse dentro de una especie de lavadora para que le grabaran cuatro tomas, que a ver qué pensó luego cuando vio la película terminada, ¿no? Dice que el primer pase que vio fue con todo el equipo técnico y con los actores, con todo el reparto, y que los propios técnicos y los propios actores que están acostumbrados o que estaban acostumbrados a hacer películas se sorprendieron del resultado, ¿no? Entonces, evidentemente a la audiencia que no está acostumbrada a ver ese tipo de películas le sorprendió mucho más, pero que incluso si entre ellos habían conseguido sorprenderse, pues ya era un signo de que aquello era algo diferente, ¿no? De tema de naves y tal, pero habían conseguido hacer algo que no se había conseguido hacer hasta ese momento. So, Sandeep, the No Troopers scene, how do you finish that? I mean, you were on the set and you thought it is cool to make this, or somebody told you? No, it's an interesting story. We obviously did quite a bit during the film. I was privileged to play a core stormtrooper officer, a sergeant, a squad leader, and obviously a stormtrooper. So we the core guys put a lot of work into doing whatever they wanted us to do, just to make it look as best we could. And I think it was a day, again, just a regular day. J.J. Abrams, from our end, got to know us quite well, and his first assistant director, Tommy. And it was literally, you two guys, we worked, I think, quite well together. And said, you two guys, we've got a scene for you. And it was quick as that. I said,
So we thought, okay, what does that day have to hold for us? So as we got into it, Carrie Fisher then arrived. We acknowledged her, and we then obviously saw the scene. And I think what JJ, and I think this is why he's one of the best directors there is. If you look at the filmmaking of Star Wars, stormtroopers are just known as drones. Follow a certain ethos, and that's what they do. What he wanted to do is to put a human element, that they are human beings, and I think by putting the scene in, it shows that we can think for ourselves, the troopers, and that's the response. But the response of the film, the scene, has been fantastic, absolutely fantastic. Le he preguntado por la escena en la que ellos dos son los protagonistas, que es esa escena que Kylo Ren está tan enfadado porque se ha escapado Rey, que empieza a destruirlo todo con su sable láser y aparecen dos soldados, y cuando oyen el buen humor que tiene Kylo Ren en ese momento, pues deciden darse la vuelta y marcharse, ¿no? Le he preguntado a ver si se les ocurrió en ese momento. Bueno, más o menos sí que fue así. Fue J.J. Abrams el que les dijo, mira, vamos a hacer esto pues para que también se vea que los Stormtroopers pueden pensar por sí solos, ¿no? Que no solamente siguen órdenes. He entendido que también estaba Carrie Fisher justo en el set. Y Greg Grunberg estaba también viendo Greg Grunberg, que es el piloto Wex Hexley, Sí. que es muy íntimo amigo de JJ Abrams, también estaba ahí viendo la escena y estaba, digamos que aquello se extendió, estaba todo el mundo descojonado. Se me ha ocurrido algo, chicos, vengan un momento, hicimos la escena y al final la mantuvieron. No sabíamos que iba a estar en la película hasta que no vimos la película. Cuando la vimos, pues el holgorio, ¿no? Menos mal. Sandeep ha comentado al principio de su respuesta que hizo de 4 Stormtroopers diferentes. Al ser los Core Troopers, lo que nos ha explicado antes David, al ser el equipo, digamos, especial de Stormtroopers, los utilizaban para todo, por eso estuvieron tanto tiempo en el rodaje. Entonces hizo de sargento, sergeant, oficial, Squad leader. miembro de escuadrón, o sea, jefe de escuadrón y Stormtrooper normal. Okay, o sea, que 4. Did you get anything from the set? You could keep something for you? I wish. I think they put a figure of £30,000 per uniform. So did they sell it? That's what they said. They were not going to give it to anyone. It's worth. I don't think it's worth. Well, that's conjecture. But they're saying 30,000 per outfit, and we were not allowed to take anything home. So that's that. Bueno, le he preguntado a ver si pudo quedarse con algo. Les ofrecieron los trajes por 30.000 pounds, 30.000 libras, puede ser unos 35.000 euros aproximadamente, 40.000 euros. Dijo que no. Bueno. No voy a preguntar a otro trooper si se quedó con algo. Le vamos a preguntar alguna. You were speaking about Carrie Fisher. We have a photo here from you with Carrie Fisher on the set. You were with all the main cast, or because all the main cast were in your scene. I don't know if you remember. Mark was in the scene, but he was at the back of the room, and Carrie and I was stuck just behind her. I was just put behind Carrie, and so we just chatted during the. I mean, I didn't know her. She went to another theatre school in London at the same time I did. She went to Central, and I went to Lambda, which is another school. And so we just chatted. It was just like an ordinary, like you would, actors standing around waiting for the next setup. And they moved the camera around. And it was just an ordinary day. Yeah, everything was new for everyone. So yeah, I didn't know who this girl was. Okay. And then somebody later said it's, Carrie Fisher is. Nobody told you she was the character, the Princess Leia or whatever? Yeah, but I didn't know who Princess Leia was. I mean, we're sitting there, going to get attacked in the Death Star. I didn't know what a Death Star was. So I'm standing there going, I don't know. Okay, we'll take this really seriously, Bueno, Sandeep ha comentado que en el rodaje del episodio 7 apareció Carrie Fisher cuando ellos estaban rodando, y le he preguntado a Angus a ver si vemos una foto que estuvo con Carrie Fisher, estaba todo el reparto principal. Dice que, bueno, prácticamente como tampoco nadie le había dicho de qué iba la historia, bueno, sí sabía que tenía delante una chica que era la princesa Leia, pero tampoco sabía muy bien cuál era el papel que tenía en la película. So you were in episode 7, right? Any future Star Wars projects? I don't know if any new movies coming out this December. Les estoy preguntando, han estado en el episodio 7
Y no sé si saben que hay otra película que se va a estrenar ahora dentro de poco, que también tiene que ver con Star Wars. Can you tell us something? I can't say No. anything. I can't say anything at all. David, what do you You don't know anything, or? No, I just can't say anything. Okay, so Watch this space. you are in Rogue One. Yes, no, we don't know. Maybe Nunca he escuchado ese título. Rogue One, ¿qué es eso? Okay. No sé lo que es. Episode 8. Esa la he escuchado menos todavía. Esa la he escuchado menos todavía por el tiempo que queda, ¿no? We would like to work again. Okay. So let's leave it like that. Yeah, okay. Esa repercusión que participas en una película que innova en todo y que tiene, o sea, se convierte en eso, ¿qué se siente? Y luego para ellos dos lo contrario, ¿qué se siente cuando vas a participar en eso? Saber que vas a estar ahí dentro. Okay, so first for you, it's a question that loops. So the question for you is, you were in a movie, nobody knew about it. So how do you feel now? You see 40 years later, how it became and... Yeah, it's a really odd thing, because I don't know if I really understand it even now. It's just really strange to have I don't know of any precedent. I mean, there's fixtures like Gone with the Wind that were, in its day, probably just as big as Star Wars. But Star Wars has legs, as they say. You know, it runs. It keeps running, and I can't quite fathom it. I don't quite understand, but I don't care. Nobody made Gone with the Wind 2 or 3 or 4. So that's nobody made second part of Gone with the Wind. No. So, okay. No, But, they keep making them. I mean, I think that's fantastic. That it's just that now it's gotten another breath of life, and it's just fascinating that a cultural icon like this can just keep going. Yeah. It's weird. I mean, it's really hard to sort of understand it. Bueno, dice que sí, que fue algo que no estaba previsto, que Star Wars es como una especie de cosa viva, que tiene piernas, que corre, que no es como una película que en su momento, bueno, él ha dicho lo que el viento se llevó, que sí que pudo tener éxito en su momento, pero que eso se quedó ahí, ¿no? Star Wars, bueno, pues caló de otra manera y, bueno, pues que le gusta mucho que eso siga y que haya un nuevo empujón y que vuelva a haber películas, porque bueno, pues es algo mágico y bueno, pues que le gustó participar. So I don't know if you want to... Yeah, I'll just follow on from Angus said. We're die-hard fans, so I remember when the first film came out, it was so magical. Nothing like it had ever appeared, and sci-fi for me began at that moment when I went to the cinema to watch it. So for us, it's the saga continues, long may it continue. But that's how I fell in love with the whole sci-fi element, was through that initial film. Bueno, Sandeep añade que a él la película que le hizo entrar en la ciencia ficción fue precisamente Star Wars, y eso es, bueno, pues lo que le gusta. So the question now is, you two grew up with Star Wars, so you came to the role of Stormtrooper. How do you feel to be in the movie you like? I don't know if... Bueno, para mí como coleccionista y fan de la Guerra de Galaxias desde niño, mi primer contacto con la Guerra de Galaxias fue con 2 años, cuando recibí de parte de mi primo las primeras figuritas vintage. Después vi las películas. No hay palabras para poder explicar la sensación que tuve el 29 de abril cuando llego al set de rodaje y JJ Abrams grita por el megáfono: este es el primer día de rodaje en Pinewood de la Guerra de las Galaxias. Aquello era, pues bueno... todavía aún no me lo creo, ¿no? Lo estoy explicando aquí y todavía queda tan lejano aquel día, pero sin embargo lo tengo tan presente. Fue, digamos, una de las mayores experiencias de mi vida. Toda la vida ha estado ligada conmigo la Guerra de las Galaxias como fan, y ahora, por suerte o por desgracia, se quedó para siempre. Hasta el día de que me vaya yo de este mundo, se quedará conmigo para siempre, ¿no? Ha sido muy bonito. I think when the first day we talked about the Jakku village, we didn't we were happy to be there. But I think it was, you sensed an anticipation. You had one of the best directors in the world. They got through this film, and we knew this was going to be something special. And that was the first night doing that scene. So there was always a bit of pressure, because this was the next big thing.
But I'll give you an example. I said we didn't anticipate what was going to happen. There was a lot of filming. Some of the scenes were cut from the film as well. But I took my 12-year-old daughter to watch the film, and she doesn't know anything about Star Wars. So I wasn't paying attention on the film. I was watching her throughout the whole film thinking, she could say to me, Papa, I don't like it. Or she could say, but literally she was glued to a chair. And at the end she goes, when is the next film? And I thought, excellent, I've got the next generation now involved in Star Wars. So. That's what your daughter is. My 12-year-old Okay. kids, yeah. Que, bueno, Sandeep también es fan, entonces bueno, dice que fue un momento muy especial el primer día de rodaje cuando estaban rodando la escena de Jakku, que era por la noche. It was by night, Yes. the first scene. Yeah, I mean in the movie, I know, but it was really by night when you. O sea, realmente estaban de noche cuando rodaron esa escena. Y que bueno, que su mejor recuerdo es haber ido al cine con su hija y sin decirle nada, cuando terminó la película, lo primero que le preguntó fue ¿cuándo es la próxima película? ¿No? O sea, que le había gustado. Well, I have a question to Angus, and well, I know it's Star Wars, but well, I think that Tostig's death in Vikings is one of the most glorious deaths that I've seen in movies, well, in the show. And I want you to ask that when you finish in Vikings, you left the TV show, or you stay watching the series now, all the seasons? If you watch it. No, I haven't seen the rest of the series. I'm not very good at watching work that I've been in. I don't know why that is, but I usually see a movie once. That's it. I just want to see what it looked like, because I kind of know it. But I loved working on Vikings, and in a way, when you leave a project like that, it's best just to leave it. And then they got another journey to make, and I can't be part of that. So in a way, you feel a bit sort of bereft. You know what I mean? It's a funny thing. And also you get really jealous because other people are working and you're not. So you feel like, rats, I should be working. I should still be doing this. And they should never have killed the character off. It was a huge mistake. If they'd left the character alive, he could have just been here and there all the way through it. And it would have been a sort of interesting idea of somebody that can't die or won't die. But they did it. They killed him off, so that was that. So you leave and you think, well, that was that. That was part of what I did. But it's hard to become a fan of something that you've already been in. You know, I'm not really a Star Wars fan. I mean, I love the film, but I'm not into the culture as much as you guys are. You enjoy it much more than I do because I'm so close to it that it's part of a reality for me rather than something that I experienced. I mean, well, I experienced it, but I mean, do you understand? It's difficult. It's a weird sort of idea. It's a strange sort of area to be in. Thanks. Le han preguntado si en otros papeles que ha trabajado, por ejemplo, en la serie Vikingos, a ver si luego, una vez que su personaje desaparece de la serie, bien porque muera, porque tiene que desaparecer, si sigue con esa serie en la que él ha estado grabando. Angus ha comentado que no le gusta prácticamente ver nada de lo que él mismo hace y que, bueno, que lo que sí siente es un poco de envidia de la gente que sigue en la serie, que no maten a su personaje, pues porque eso también significa que es más tiempo de trabajo. Y en el caso de Star Wars, pues que al haber estado tan dentro de lo que es la película, que él no lo ve como lo podemos ver el resto de los fans, ¿no? Para él es un trabajo más y bueno, evidentemente los conocimientos y la profundidad de detalles que podemos tener nosotros, pues no es lo que él comparte, ¿no? Le gusta Star Wars, pero le gusta como un trabajo más que hizo. The other thing is that I would add that every single character that they kill me off in, I get cheesed off about it. So it's like, you know, I say, why did you kill him off? And it's like, but they kill every character I do off, so maybe there's something they don't like about me. Dice que, bueno, que no le gusta mucho que maten a los personajes que él interpreta y que incluso les preguntan, ¿no? Oye, pero ¿por qué lo habéis matado? Igual es que no les gusta su personalidad o algo, o no les gusta él y por eso terminan matándolo, ¿no? I'm good at dying. pero que es muy bueno muriendo en las series. Sandeep, your favorite episode from Star Wars? Wow. Okay, so
Vamos a hacer la pregunta un poco más complicada. From episode 1 to episode 8, 9... I'm going to make it easy. Okay. The Empire Strikes Back, I think, has to be one of my favorites. So. Episodio 5, Imperio Contraataca. Angus, did you see the whole saga? Or? Oh, yeah. Okay. You have in special one? Well, yeah. Which one? Well, the first one. The first one. You... So you mean the fourth? Well, people have asked me that question before, and it's funny because I just say to them, well, if the first one didn't work, there wouldn't have been a second one. So Yeah, I don't know. worry about it. The first one was the best. Case closed. Bueno, él dice que es el primero, pero que el primero, nada del episodio 4, que cuando se hizo el primero era el primero y no iba a haber más, y que por eso él sigue diciendo que la que más le gusta es la primera. It's like Christopher Columbus. No Christopher Columbus, no America. Okay. Imperio Contraataca, La Guerra de las Galaxias, El Retorno del Jedi, episodio 7, episodio 3, episodio 1, episodio 2. He's crapping out. ¿Os dais cuenta cómo es David? Le preguntamos por uno y nos da el ranking completo. He vuelto. Vale, el tema de la pasta se la dejamos a David y que... Sí, uno se lo dejaste. So, training and special... I think it helps being in Seven, where you've had specific training for a role, so they know they can call upon you for other similar projects. So that's an advantage to have the training. Having said that, every film, there will be training. It won't be there'll be other people who haven't done the film before, but there's a core bunch of us who I like to think we've got an idea of what is required. So we can carry on that type of filming. So what was the other question? Specific size or weight to be a stunt trooper? There used to be. I think obviously there's a height. You've got to be a certain height and a certain stature. However, in Seven, you had some stormtroopers that are shorter. You had the first woman stormtrooper, Samantha. She was a core trooper. So it sort of changed the boundaries as far as a film is concerned. Things never done before were done in this particular film. But yeah, follows the same type of thing. En el tema del entrenamiento, que sí, que evidentemente todo lo que Lucasfilm, en este caso Disney, ha invertido en entrenar a un grupo de actores para que sean soldados, ellos nos lo van a decir, lo digo yo, que nadie diga en las redes sociales que lo han dicho ellos, pero evidentemente eso ha servido para Rogue One, ha servido para episodio 8, y servirá para episodio 9 o cualquier otro futuro proyecto que pueda haber. Teniendo ya a la gente entrenada, no te vas a estar entrenando a alguien constantemente, a gente nueva, ¿no? Si ya los tienen y ya tienen los contactos. Y en el caso de las estaturas o del peso, sí, en esta película sí que se ha cuidado mucho la estatura de los personajes. Ha habido por primera vez mujeres Stormtrooper, tienen una Samantha que va como suele ir, también está en algunos shows con vosotros y tal. Entonces, en esta película se ha cuidado mucho eso. De hecho, también en la Primera Orden había mujeres no vestidas de Stormtrooper. O sea, si recordáis escenas de la película, se veían como oficiales o como ayudantes en las... Mismo es oficial ella misma hace también... Es oficial técnico, está con unos cascos. Con unos cascos. Informando. Muy bien. El tema de la pasta se lo dejamos a David. Lo del dinero, yo la primera vez que trabajé para una empresa de extras, que es para lo que trabajamos, en mi vida fue en Londres. Aquí me han dicho que no está muy bien pagado, me hablan de 60, 70, 50 euros. Allí la verdad que haciendo el trabajo varias veces a la semana se puede vivir de eso, ¿vale? Después ya depende, tú tienes una base. Si haces horas extras, sube. Si te llaman antes de las 6 de la mañana, sube. Por la armadura nos pagaban 25 libras más. No era dinero para pagarnos el sufrimiento que teníamos que pasar, pero bueno. ¿Te hacía estar en forma? No. Bueno, ahora no, porque vamos, pero nos hizo sacar una espalda que flipa. ¿Qué más? Bueno, cuando había líneas, cuando había momentos que ellos llaman feature role. Cuando el director viene y te dice, David, Sandeep, necesito que hagan una cosa por mí, eso ya es más dinero. ¿Por qué? Porque te está dirigiendo personalmente el director. Eso, aunque parezca una chorrada, te sube en 50, 25, 75 libras el sueldo de ese día, ¿vale? Cobramos diariamente, o sea, se nos hacía un contrato diario. O sea, nosotros tenemos una cantidad de contratos. Por si alguno no se cree que trabajamos en la película,
Sacamos un abanico de contratos y ahí lo explica todo. Que se nos pagaba al mes, ¿vale? Pero sí, iba variando un poco dependiendo de las acciones que hacías por el día. Chorradas como, por ejemplo, llevar una prótesis, más dinero. El peso, más dinero. Que te caía agua ese día porque había una máquina de lluvia, más dinero, ¿vale? Entonces un poco, yo qué sé, una media de... No voy a decir cantidades, pero bueno, se podía ir con eso. Dos preguntas rápidas. Sí, a ti mismo. Vale, bueno, una a ti y otra a Sandy. Vale. 14 horas con la armadura, ¿eso luego se limpia o algo? Nosotros lo pasábamos mal entre comillas, ¿vale? Pero la gente de vestuario que tenía que quedarse después a limpiar las armaduras, yo no quiero saber, ni quiero saber nada de ese trabajo, ni si me lo ofrecen les digo, hasta luego. Porque era antes de nosotros y después de nosotros quedarse allí para después madrugar y estar antes de nuevo que nosotros en el set para que estuviese todo maravillosamente bien. Ahora, el último día, todo bien colocadito todos los días, el último día, señores, dejen las cosas en la mesa, una pila de armaduras hasta arriba y nosotros pensando, pues, ¿qué van a hacer con esto? Es para reciclaje, lo vamos a tirar. Y ya estaba alguno intentando para... Pero bueno, no pudimos llevarnos todo lo que quisimos. Bueno, tienes mi móvil para esos casos. Vale, no te preocupes. Sandeep, I don't know if you can ask my question. I answer my question. Is it hard to wear a Stormtrooper armor and be on water? That's the strangest question anyone Do you know? ever asked me. I'm gonna say. Do you know why he's asking the question, right? Do you know why he's asking the question? Be careful with the question. Yeah. Be careful. I mean, there was no scene in episode 7 walking with water or on the beach or whatever. Siguiente pregunta, por favor. I don't understand. I don't understand. Yo no hablo español. Hola. The question is for Mr. Messins, and two questions. One is, I know two words from you from Pickens that he has said before, and the episode 4. Did you work in other science fiction films that you can talk about? And sorry, Wikipedia doesn't work. That's why. And another question is, did you meet somebody like Chewbacca or Harrison Ford? You can tell us something about it, because they are part of the mythological part of the Star Wars and no stuff. Thank you. What was the first question? Sorry. Yes, I talked too much, sorry. Another word. The first question, if I remember. Yes, I would like to know more works that you have done in the movies or the series. I've done some. Thank you. Quite a bit of science fiction. I just can't remember what. I did Judge Dredd. That's true. Hellboy. I did Hellboy. I did. Sorry. Okay, I gotta remember here. Le ha pedido un autógrafo. And, I did a film called Outland. Yeah, thank you. And I also did a series called I did Space 1999, long time ago, one episode. And then I did a series called, what the hell was it called? It was on a space station, but it was dreadful. But yeah, I mean, I've always been, since I was very young, really interested in science fiction, and I still read a lot of science fiction. I read kind of weird science fiction now. I don't read what they call space opera, like Star Wars, which is basically a Western in space, isn't it? I mean, I read really odd, really sort of out there science fiction. There's a British writer called China Miéville who writes, and it's not really science fiction, I don't know what it is, but it's as close to science fiction as you'll get, but without being, it's just really offside literature. But I mean, I love it. It's works of imagination. In fact, it's called a lot of it's called magical realism,
it's not quite fantasy, but it's not, you know, it's just sort of things that are on the edge of reality. And that's what a lot of science fiction is. But the odd thing is, though, that I was saying this morning, that since I was a kid, I now live in the science fiction books I used to read. It's true. When I read science fiction, they had, you know, when I was a kid, there was like spaceships. We have spaceships. We have telephones. We have internet. We have things that were part of that idea of science fiction when I was, you know, 40 years ago, 50 years ago. And now it's real. So I'm living in a science fiction book. It's kind of nice. It's a little bit real sometimes, you know. La primera pregunta ha sido si, aparte de trabajar en Vikingos y en Star Wars, había trabajado en algunas otras películas de ciencia ficción. David le ha ido apuntando, pues que ha estado trabajando en Hellboy, ha estado trabajando también ¿perdona? Outland, yeah, sorry. En Judge Dredd también yo me estaba acordando en Atmósfera Cero con Sean Connery. No sé si alguien la ha visto, pero es una película, vale. The one I couldn't remember was Space Island 1. It was a television series for Sky TV. And it was set in space on a space station, and it was about 7 people living in space. But it was crap. Que también participó en una serie que era una estación espacial, que eran 7 personas en esa estación, pero que no se acuerda del nombre y casi prefiere no recordarlo, de lo mala que era. No, they made the mistake of, when they made it, they said they were going to do a science fiction series. And I said, great, as long as you make the science the most important part of it. If you're going to do this, it's got to be science fiction, not fiction. And then, as they went into it, they lost the idea of the science part, and they started putting in aliens and things. And it falls between what it should have. If he's going to do that, do it. Go for it. But if you're going to do the other thing, go for it. But you can't put aliens and weirdness into something that's based on real science. Mm-hmm. This was a really interesting idea that they messed up, and it made me very angry at the time. Dice que en la serie que participó de ciencia ficción, él les avisó desde el principio, les dijo, si vais a hacer una serie de ciencia ficción, no os olvidéis de la parte de la ciencia. Si vais a hacer una serie de ficción, hacerla de ficción directamente. Pero si va a ser de ciencia ficción, que tenga algo de creíble o algo más terrenal, ¿no? Y que, bueno, que la gente que dirigía la serie empezó a poner aliens, empezó a poner bichos en la serie, y bueno, que desbarraron completamente, y bueno, y él se enfadó bastante, y bueno, y de ahí el éxito de la serie. So the second question was, could you meet Harrison Ford or No, Chewbacca? I didn't meet Harrison or Peter Mayhew, Chewbacca, or those guys. I met Carrie and Mark Hamill in the one scene. And then the next picture I did was Force 10 from Navarone with Harrison. And then we became good friends at that time. En Star Wars no pudo conocer a... Sorry, Julie. No. And then I worked with Harrison 3 movies after that. So we became good, trusted each other. It's not, these guys do too. It's unusual for actors to really trust each other. Most actors are thinking the other actor is going to put a knife into them. How nice. Well, no, it's not bad. It's, you know, everybody's after work, and it's really hard a race, right? to make a living in this business. I mean, it's really difficult, and actors don't share their information. They don't say, "Oh, I'm up for a movie," because they know the other guy not on the phone, and that's okay. Nobody has a problem with that, but when you're dealing with somebody like Harrison Ford, you know you're not threatening his position. Yeah, okay. You know. Le ha preguntado si había conocido a algún otro actor, o sea, si había podido estar con Harrison Ford o con cualquier otro de los actores de Star Wars, que dice que con Mark Hamill y con Carrie Fisher sí que pudo coincidir en el rodaje del episodio 4, con Harrison Ford no, pero que luego ha hecho 3 películas con Harrison Ford, entre ellas Único Testigo, y que bueno, que con Harrison Ford se confían el uno en el otro, porque está comentando que entre los actores pues hay esa especie de temor a que si un actor le dice al otro en la película en la que está trabajando, pues el actor va a coger el teléfono y va a intentar conseguir también un papel o le va a meter una puñalada en la espalda para quitarle su papel y que se pueda poner él, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ha puesto el caso de Sandeep y de David, que también están muy compenetrados y que se ayudan, que eso es algo que no es muy habitual en el mundo de los actores. My question is precisely about Witness.
Could you tell us something about the scene in which your character dies in Witness? Because I think it's a very, very good scene. Yeah, it's funny. I hadn't thought about that scene for probably a couple of years. Nobody brings it up but I was talking. I had an interview earlier, and it came up because it's about when you're working in really difficult circumstances, and sometimes we do work in bizarre situations. And that scene, they had about a couple of metric tons of corn sitting up about 30 feet above me, about 4 or 5 meters, 8 meters above me, yeah? And I knew what was going to happen, and I knew that I wasn't going to be able to breathe. And so we put an aqualung in the room with us, and it was hidden. That was for just slightly after the main shot. But when I got into the silo to do the shot, because I have to crawl into it and then look around, and then Harrison opens and the corn drops, and I crawled into for the drop, and the director was in there. Peter Weir was in there. And I looked at him and I said, "What are you doing in here?" And he said, "Well, you're going to do this, I'm going to do that." And I said, "Peter, you can't stay here. This is insane. This is going to be a nightmare in here. You got to leave." And he had a mask on and he had a hat on and he was dressed for it. And he just refused to leave. And I said, "Come on." And he said, "No." He said, "If you're going to do it, I'm going to do it." And I said, "Well, okay." And then we shot that. And I've never worked with a director that was that crazy. I mean, because it was a nightmare. When the corn dropped, it was like hail from hell all at once, like instantly. It just everything went out. I couldn't see anything and I couldn't breathe because the air was not just full of corn, it was full of dust. And I started inhaling it. And there's a scene where I'm trying to get out and gasping for air. That's exactly what I'm doing. I was like, I was acting. That close to panic, a flat panic. It was just like, I'm going to die now. Mm-hmm. This is it. I'm finished. Because my whole lungs were filled with this shit. And I'm sorry. And then later on, when we came back after I got better, we had to bury me in the corn. And then we brought the aqualung in because I couldn't breathe. Corn is like, or wheat or anything like that, behaves like a fluid. Mm-hmm. And the pressure the deeper it gets, the more pressure and it's just weird. And it compresses everything on all sides. And even with the aqualung, I was having difficulty breathing. Because Harrison's got to crawl in and find the gun, and then he goes out and he kills Danny Glover. But it was an amazing scene, but it was probably the most hideous thing I've ever had to do in movies. And probably one of the most hideous things I've ever had to do in my life. I mean, the next day I woke up, and it was really weird, because I took a shower, and I was in the shower and I was thinking, I hurt, like everywhere. But I hurt on my shoulders and my head. And I was thinking, what's going on? And every little corn thing carries a small bruise. So I was bruised all over wherever I was exposed to it on my back. And it was like, but they were all little tiny bruises. It was weird. And it was like that for about 2 or 3 days. Then it went away. It was fine. It wasn't a bad injury. But it was just, I like to, could have another chat with the writer. You know, we could have a really serious chat. Whoever came up with that idea, you know, I mean, really. Le han preguntado por la escena. Sorry, that was a very long answer. I tried to remember everything. Yeah, I know. Le han preguntado por la escena de Único Testigo cuando él muere en el granero y comenta que, bueno, que fue una escena que tenía varias toneladas de maíz en el granero preparadas a unos 8 metros de altura y todo el mundo coincidía que eso podía ser peligroso. Él dijo que, bueno, que si había que hacer la escena que se hacía, que no pasaba nada, que él iba a estar ahí para eso. Y cuando en la película Harrison Ford, bueno, él se mete dentro del granero buscando al niño, creo que es, ¿no? El que están buscando al niño, él es uno de los policías. En ese momento Harrison Ford se supone que abre la compuerta y el maíz empieza a caer, los granos de maíz empiezan a caer. Entonces, que la escena tal y como la veis en la película realmente es el pánico que sintió porque de repente se dio cuenta en la que se había metido. O sea, no
no fue consciente del lío que se metía hasta que se empezó a grabar. Entonces ese gesto de pánico que tiene como de intentar salir, no solo es que está actuando, sino que en ese momento le dijo, yo me quedo aquí, o sea, aquí me muero y aquí ya no lo cuento, ¿no? Dice que incluso al día siguiente, cuando se despertó, tenía heridas por todo el cuerpo, porque en todas las zonas donde había caído algún grano de arroz, claro, toda esa cantidad de maíz, pues que le había producido heridas, ¿no? Que el maíz tan junto, pues que le oprimía por todas partes, prácticamente no le dejaba moverse.